Prema najnovijim istraživanjima UBO Consultinga, pojedinačni lider na Kosovu i Metohiji što se tiče tržišnog učešća radiostanica je Radio Gračanica sa 20% od ukupno 18 radiostanica koje emituju program na srpskom jeziku. Odmah zatim sledi Radio Kim sa 12%. Istraživanje koje je rađeno na uzorku od 1200 ispitanika starijih od 15 godina pokazuje da naša radiostanica ima najviši rič od 24% slušanosti na dnevnom nivou. Zadovoljni smo rezultatima istraživanja, naravno ne kažem da je to dovoljno, 24% je neka cifra koja sasvim zadovoljava, ali u nekom predstojećem periodu naš zadatak je da se popnemo na još veći procenat od nekih 30-35%, a inače rejting najslušanijeg radija svakako nije nešto što nas iznenađuje, zato što mislim da i prethodnih 10 godina je bilo tako, to je pokazalo istraživanje od pre 2 godine, a poznato, imamo kontakata puno sa slušalcima i poznato nam je da je situacija takva kada su u pitanju mediji na prostoru ovog dela Kosova. Program radija najviše se sluša u periodu od 8 do 12 i od 14 do 18 časova, pokazuju podaci istraživanja koje je naručio IREX. Radio Gračanica kao naslednik Radio Prištine trudit će da i u narednom periodu informiše srpsko stanovništvo o svemu što se dešava ne samo na Kosovu i Metohiji, nego i centralnom delu Srbije, naravno i svetu. S ponosom ističem da nas krasi to što je program raznovrstan od informativnog programa za decu i mlade, dokumentarnog. U planu je da imamo i projekte koji će raditi na tome da se snime dramski programi. U planu je i otvaranje nekakve muzičke produkcije, ali sve je to ono o čemu mi planiramo, naravno u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Ministarstvom za Kosovo i Metohiju. Nastojat ćemo da Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno u centralnom delu Kosova i Metohije i južno od Ibra, svakodnevno i u svakom trenutku budu informisani o svemu što se tiče njihovog opstanka i ostanka na ovim prostorima. IREX je za potrebe Kosme i nezavisne TV mreže sproveo ovo istraživanje u junu ove godine o tome kolika je praćenost medija koji program emituju na srpskom jeziku. Istraživanje koje je sproveo UBO Consulting bazirano je na populaciji od 145.082 ljudi.